Da, jedan dio se renovira. Zagrađeno. Baš kako ovo izgleda impozantno i veliko. Pogledajte vi ovo. Wow. Brzo će Badnje Veče i Božić i ti praznici. Kad će biti ovdje gužva velika. Ajmo sad dolje. Mislim da dobro snima, da ćete uživati u ovome snimku. Gle sad odavde kakav puca pogled dolje niz ulicu pod velikog ovoga kružnog. Savršeno. I rekao, pade mi na pamet, inače ovo nije planirano uopšte. Što se tiče snimanja, ovo nisam ni planirao, no ajde već kad idem vam u ovom pravcu obavezama, rekao što ne bi ja snimio 15-20 minuta ove moje šetnje, da malo ljudi upiju atmosferu, da vide prvu noćnu šetnju iz moga rodnoga i lijepoga Nikšića. I eto malo da učutkamo neke hejtere što svašta pišu, idi gore pa gore malo snima, evo idem. Nema, već se krenulo s petardama. I kažem vam, baš volim ovako kad je svježe i ovo, onako baš muške i pluća raširim, baš ono, bravo, top. U stvari mogao sam vamo, lijevo. Evo nas ovdje, nećemo pići dolje šetalište potrebe, to ćemo ostaviti za drugi put. Ovo je šetalište Vita Nikolića, The Castle of Nicolas I of Montenegro, dvorac kralja Nikole, muzej. To se nešto sređuje, da li restauracija, aj znaju ga, ili je završeno, pojma nemam, nisam informisan. Hoću baš da prođiram, da vidim šta je to. Noć, nadam se da vidite, da ovo je nešto sređuje.